ole tuntuma chuan kami ngai san em dikna ngai na tu mithiam bik le hrat khokeng ko hran le ramvei tu huaisen zofa te ta na ro hlu zofa te ta na ro hlu le arsilian pakhat chu herliam le ta kan vo yem awizia lantin nan le thang thar te na achan chin an lo hriat ve zel theina turin tuntum video a chuan reverend doctor chuo thuama chanchin kan hriat angte kan an chiar chuak don ani khongai taka top thlenga min lo ngai thlak sak turin in khongai na kan dil non le boke reverend chuo thuama hi india ramin zalena anei kum sanga zakwa somli pasari khan buk pui khual pianga apian ni hi chin chi ani lo ani mizo pa thil hriat dana chiang takin kangwar laia piang nia chin chi ani official a piani da chu ni khat april sanga zakwa somli le pasari ani apa hi presbyterian koshan upa tona ania sinot hnuaya primary school jirtir tuna thok ani anu chu mualung du khochuak buai ani anu naw hi no panlaya boral ta te chherte lovin parukan nia ani hi atlum ber ani no pangbor som tak ania har satna ber chu kalna avei khani hei wang hian wal pol hei theilawin na oma no pang dang te rualin school po kai hei theilo kumsari ani in apa thona bu pui primary school a kai tan ve a school han kai tan nu vek hi chuan thanem ngai na chang hra zir ani boka primary school a akal chung hian an pola ti thaber ani chhota char thung ani pol thum chu first division a apasa middle school po an khuwa bu puya zir thai ani awangin azir chunzom le a kumsanga zakwa somruk pani khan pol ruk exama ati thale ani first division a pass lia zoram marchana panina ani hial reverend chokthua ma hian lemziak drawing hi thiam lo reu maya pol ruka hian subject pakhat ani ve boxia an exama po mark somli panga mu phatok ani drawing hi thiam viau se chuan zoram marchana hian pakhatna ani thai a in ring high school lu turin sangka zakwa somruk pathum khan aizo lapana government mizo high school a aluta sangka zakwa somruk panga thleng tuang takin he school a hian azir ani polso mazir kum sangka zakwa somruk paruka chuan mizoram tan hun har satak rambuai alo thleng ta ani sikul kai chunjom thaiani tak lo awangin heti hun laia anomna policy pa hoin hlo a thlo kum tluana kum sangka zakwa somruk pasari alo her chhuwa chuan jawai megalaya sikul kai tuma a thian te nen ankal chu vandoi thak takin security force ten rin hel thil thua an mana avan duaina akal laklo ani yang chu chokle tamai lewin test puzela an thon ta dai mai ani test puzela hian kum thum te meu atang tamaya he tanina tang hian kum sangha zakwa somsari january thla khan achuaka hemi kum hi scholarship a asura sa hnoya ni sa le ro asur do daya hlo thawin a kum tluan le ta ani atumatum tangangania le khazir bok lu chil le turin kum sangha zakwa somsari khat khan ai zola pan le tange ngeya sinot high school a pol som zirta a he sikula lu adil tum hian he sikula thok pu ke rose chuan chik taka lawenin he naw hi chu alu pial dana le azia atang hian mi hlotling tak alani nge yang tin a thopuite a hril hial ani Sinat High School atang hian Assam Board of Secondary Education gawati hnuai tangin HSLC chu second division a pass ta ani matric pass nu hian kum khat zirtir na hna a thoka kum sanga zakwa somsari pathum atanga sanga zakwa somsari pasari chung Mizoram Home Guard hnuaya sarkar na a thoka hetia ama inchoma sarkar na LDC thokchung hian pachunga Memorial College evening shift pre university course zir chunjoma BA zir chunjom la in kum sanga zakwa somsari paruka BA chu distinction a passin North Eastern Hills University puma panhina ani kumsanga zakwa somsari pariat atangin sang chuana high school a zirti tu na thoka headmaster hial ani man ani
mase he na hi kumruk zet atho nuwa bansanin bd zir turin kumsanga zakwa somre pathum khan Bangalore apanta ani high school kallai engineer ni tumin ril ru asiama subject apo special mathematics alangat ani test purjela tanla indam taka chuak le ani chuan pathian tuzir turin thutluk na asiam ta thunga he athutluk na hi atum angin tilhotling mai theilo ma se kum so panga zet aliam nuwa ama po patling ru chang ani to nu kum somthum pasari zeta upa ani kumin ahlen chuak thei ram ani kum sanga zakwa somret pathum atanga sanga zakwa somret pasari chungin United Theological College Bangalore BD azira atuma achiang boka a patling thankin chungkwa mewya pathian thuzir tura thokthla anni boka azir puide chuan tluklo han tak anni BD orientation course azir lai atangin pakhanna ai niama atla thangai lo ani he college a hian India mar chaka tanga zir lai te an lo en dan an hiam deuh thin ti asiatin aril ru a khoi zak maya India mar chak chan chuak tu ni tumin aril ru asiam khau sau sawa class a zirtir tu ten zona an zo po a chang zung zunga exam a pakhatna ani zel mai boxia atuma a hlotling tange nge ni atuma po a hlotling ta le reng ani thil mak tak mai chu Bible zirna atan tong poimo em pani Hebrai le Greek tong te chu atui pui em maya athiam zong tak ani tatlat mai chu ani BD zirlaya Hebrai le Greek tonga subject than turom zong chu thlangin ne takin kum sanga zakwa somret pasari khan BD chu first class first a pasta ani BD azir chung hian loman a hui hnem hle a first prize po som pathum second prize po pani adonga heng ba ka hian kumsanga zakwa somret pariat a Solempur convocation Aizol Vanapa Holland neya senator prize for highest province adong heng ba ka hian lo man dong dang te chu heng te hi anni BD azirlayan Cambridge University atanga visiting professor local Reverend John A. Emerton chuan chuaw thua ma chu zirzel tura tanpui tlak ani ti sia in Cambridge University azir thei dan tur azon puita Cambridge atang hian visiting professor local Dr. Jensi Chaina chuan scholarship a mu thei dan kong alo tanpui boka kum sanga zakwa somret pariat atanga sanga zakwa somkwa chung khan Cambridge University a MPhil azira MPhil azo nuwa lo ho pain Jerusalem St George College the Bible and its sitting course azir zaulea Palestina ram dung le wang chu chip chia le chi takin an ho tu te kai hroina hnoya azir lea kum sanga zakwa somkwa pariat a khan Aizol Theological College a tho to nuwa Netherlands kal in reading the Bible from the Jewish respective course thakhat chung azir lea lo ho pain Jerusalem cholkar khatcham lo ho pain Jerusalem cholkar khatchamin lali suwa su nu chuin uluk takin azir le ani iswa chenaram chanchin hi ashle a pathian thu zirne na in kai hnoi thaboka ngai nom takin asoi thina mi po in an hlutle thin ani pu chuaw thuma chu kum somli pathum ani kumin kumsang kha zakwa somkwa sinat inkhom pui nor pui biakina neya pro pastor tan la kania lungleya da ani pro pastor na trampa ngaya thoktura lakji nga chon mizo sinot hnoya au paber ani lungleya chuan chuaw thuma chu Bible kal thei ti nan sai hial thin Presbyterian Kausan Maini Lo Baptist Kausana Rongbol tu te point an thamon pui hle a sarmon an soidon point an ron fo thin ani lungleya hian pro pastorin kumthum a oma kumsanga zakwa somkwa pathum sinat inkhom puya nem nge ani chumi nuwa chuan kumsanga zakwa somkwa pali kumtira tangin kumsang ni pasari kumtop thlangin Aizol Theological College a thoka kumsang ni le pariat kumbula a pension ta ani
Aizawl Theological College a register na chu kum sang ni panni atanga sang ni pasari chung a thoka kum sang ni a synod secretary junior ni in sang ni pakhada synod secretary senior ania kum sang ka zakwa som go pare atanga sang ni chungi synod literature publication board a member ani lungleya pro pastor ani line bial chairman ania kum sang ni som pathuma khan Aizawl Bethel Presbyterian moderator ani bok achan vo poimo chel zong zong hi soivek lo mai ila sinota na mirin tlak le ro pui tak ani heng ba ga hen chan vo poimo tak tak chel anei nuala ani na chelte hantar lang ila heng ba ga hian zirlai ani lain chan vo poimo tak tak alo chel to bok ani chungte chu heng te hi ani kum sang ni som palia khan mizo writer association chuan thu le hla choi moina pek thin literary award chu reverend chaw thua man he na hlan he choi moina hi thu le hla choi moi phuten he na hlan thin ani a he award dong tlak tura he award dong tlak tura hian reverend chaw thua ma hian lekhabu lo zia to te hantar lang ila Reverend Chaw Thua ma hi mizo te zinga Cambridge University atanga degree lama saber ani awangin zonet chuan pathian thu zirna pomdan le silfiana konga mizo te zinga tholok ber pakhat ani awangin zonet award sangni pasari ahlan Christian Media Society chuan kum sangni pariata ale khabuti chua Bible thumal silfiana chu mizo tonga pathian thulama lekhabu chuak zinga thabira nga in kum sangni pakua khan first prize an hlan Reverend Chaw Thua ma hi athil hriata achianga atuma achiang boka fia tak le chiang takin thu aziak thin dignia hria chumi ngai nat le hlo don lawin hrema se aziak mai athuziak te hian boruak po asiam lai fo heti yang pastor digle mi puite kai hruai tumna fel tak nei hi Mizoram hian amamo hle a mizo te tan alua alaludon chau ni in asiat khang te kha ama putuaw thuama kan ui zialan tirnana kanon tilan theite ania kan thulana te afel fai lo theya le kan thil hriat te diglo palte om theya chungte alo omani chuan khongaya min lo hre thiam turin in khongaina kan dila adik jok te comment lama min hri hre turin in khongaina kan dil non le in zawai chuna thinlung takin lom thu kan soye kan lome